Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda muri rusange. Iri tangazo ni irya RDF. RDF yatangaje yuko imiryango yuguruye ku bantu bashaka kujoininga igisirikare, abantu bashaka kujya mu ngabo z'u Rwanda ndetse abantu bashaka kujya mu ngabo z'igihugu. RDF yatangaje yuko imiryango yuguruye. Iri ni itangazo rireba buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda, umunyarwanda wese ufite imyaka igera kuri 25 kugeza kuri 30. Batangaje yuko joininga igisirikare ndetse kugira ngo afatanye n'ingabo z'u Rwanda mu kurinda igihugu cyacu. RCS nawe yatangaje yuko imiryango yuguruye ku bantu bashaka kwinjira mw'uno muryango ucunga ingororwa ndetse cyangwa mu magambo arambuye nk'ifungwa. Bahaye ikaze ku nomero ya Kidasamura amavi muntu utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Murabizi ko tubageza amakuru meza kandi amakuru agishyushye. Aya ni amakuru arambuye ku bantu mushaka akazi muri rusange, ku bantu mushaka akazi muri rusange. Mu minsi iri imbere turaba turi gutanga akazi mu myanya igiye itandukanye. Abashomeri mujye hafi, turaje tubarangire ahantu mwakura akazi. Iyi ni ncamake y'amakuru, reka dukomeze amakuru. Itangazo rya RDF yatangaje yuko imiryango yuguruye kugira ngo mujoininge igisirikare. Munyarwanda ushaka kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda, munyarwanda ufite imbaraga zo gukorera igihugu, munyarwanda wifuza kujoininga igisirikare, uhawe ikaze kugira ngo ujye muri RDF irinda u Rwanda muri rusange, icunga umutekano w'abantu n'ibintu muri rusange. Ndetse RCS ishinzwe gucunga abagororwa cyangwa imfungwa mu magambo arambuye, nayo imiryango iruguruye. Aho guhera tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025 yatangiye kugurura imiryango kuba bishaka kwiyandikisha bagana imirenge ibegereye, bakaba ariho biyandikisha. Igihe cy'ibizamini cyazagera bakabateguza bakaza bakajya mu bizamini nk'abandi. Bamwe bakajyanwa ku ikosi igishari, abandi nabo RCS bakajyanwa nabo ku ikosi kugira ngo babashe guhabwa imyitozo izabafasha kurinda igihugu cyangwa gucunga igihugu muri rusange. Iri ni itangazo rya RDF yari yaduteguriye. Reka twikomereze n'inkuru zacu. Ahagana Nyabugogo nk'uko maze kubakora video mbabwira yuko habereye impanuka ya KBS. Iyi mpanuka, izi modoka ni iz'umuriro bazanye mu byibuke z'amashanyarazi zifasha gutwara abantu n'ibintu zibakura hamwe zibajyana ahandi. Izi modoka zakoreraga mu mujyi wa Kigali, kuva mu mujyi wa Kigali wose ntago zigeraga zijya mu nkengero za Kigali. Ahantu kure zagarukiraga na ahantu hitwa Bishenyi umanutse ku Ruyenzi niho izi KBS zagarukiraga. Ariko kuntu Volcano yiyogoje kujyana izi modoka mu ntara ikayigeza i Muhanga, mu kuva i Muhanga ikigera i Kigali ikahita ikora impanuka. Nibwo buryo butangaje. Ndetse mwebwe nta kintu mwumvamo, ese iyo modoka byagenze bite kugira ngo ibe yabasha kugonga ino nyubako igakomeretsa abantu benshi, ndetse umwe bakaba bari kuvuga yuko yaburiye ubuzima? Mwebwe nta kintu mwumvamo. Ese muri hano kugira ngo mukurikirane no nkuru cyangwa muri hano kugira ngo munenge inkuru mba nabakoreye? Mwagiye mutuza mukaguma hamwe nkabereka inkuru, nkakora mu museke, nkabereka imirya, nkabahereza amakuru agezweho. Mpaye nka rero nimuzatume ngira ikivugo mu biganiro nkora, kuko nzi kwivuga ntibagarure, ndakora ntibakore, ndavuga ntibavuge. Ariko ntabwo ndi kwiyemera, ntabwo ndi kwirata, nta nda y'umujinya mfite. Reka dukomeze kwino modoka yakoze impanuka mu karere ka Nyarugenge ahashyira Nyabugogo, aho yagongaga inyubako izwi nkaho bakatishirizamo amatike. Benshi barakomereka, abandi bagira ihungabana, abantu benshi baratitira batangira kugira ubwoba ngo izi KBS z'umuriro bazanye zigiye kuzadukoraho. Zigije kwica abantu bagiye batandukanye mu turere tugize umujyi wa Kigali. Hari Gasabo, Kicukiro ndetse na Nyarugenge. Kigali igizwe n'uturere dutatu. Umuntu utaruzi ko Kigali igizwe n'uturere dutatu. Uturere tugize Kigali ni utwo ngutwo ndatubabwiye, aho izi modoka zakoreraga mu utwo turere zitaharenga habe namba. Ubwo iyi modoka yitwa Yutongo yagongaga, ndetse Coaster nayo igenda igonga indi Coaster. Nibwo impanuka yabaye, impanuka y'uruvanganyurwa rwinshi. Polisi y'u Rwanda nibwo yazaga gutabara. Murabizi ko Nyabugogo aba ari polisi y'u Rwanda, aho kubera yuko iyo gare nkuru y'u Rwanda. Ambulance nayo ntabwo yatinze, ibitaro bya Rwamagana hafi ambulance zose zari zihari zahise